kada i na koji način obeležavamo Dan osoba sa autizmom? Dan osoba s autizmom se u cijelom svijetu, tako i kod nas, obeležava svakog 2. aprila, još od 2007. godine. Tog dana oblačimo plave majice, palimo plava svetla kako bismo ukazali na ove osobe, njihove potrebe i na tom da su oni jednak deo društva. Šta bismo trebali da znamo o autizmu? Sam dan osoba s autizmom obeležavamo zbog toga da bismo ukazali na neke probleme koje osobe imaju u društvu. Osobe sa autizmom imaju specifičnosti u komunikaciji, socijalnim vještinama, akademskim vještinama i emocionalnom stanju. Ono što je vrlo bitno je da znamo da te osobe mogu da urade većinu stvari kao i svi mi, kao svi ovdje učenici, kao vaši nastavnici, samo im treba malo više vremena ili neki drugi način. Sad, ono što mi treba da znamo je da je za njih potrebna podrška, razumevanje svih nas zajedno, jer će na taj način njima biti lakše i doći će do tog željenog cilja u svim ovim navedenim oblastima. Imate li neku poruku za kraj? Za kraj ove naše video priloga ili za sam početak, za sve one koji nisu znali nešto o osobama sa autizmom, imam da kažem da je bitno razumevanje i poštovanje. Svako od nas je različit, niko od nas ovdje nije isti, ali moramo da poštujemo te različitosti, da razumemo i da tolerišemo sve to. Da pomognemo prijatelju, da pomognemo komšiji, tako isto ćemo pomoći i osobama sa autizmom. Ja bih napravio neki slikovit prikaz, a to je na primjer kada idete u školu, vi imate vaš put, idete pravo do ćoška, pa levo i tu je osnovna škola Ivandrić. Osobe s autizmom imaju isti cilj, na primjer, da dođe do škole, ali možda idu nekim malo dužim putem, odu u ovu ulicu pa skrenu malo levo, desno i na kraju dođe do cilja. Naš cilj je da na tom putu njima pružimo podršku, da se osjećaju lepo, da lakše dođu do cilja i onda će njima biti lepše, a i vama što ste pomogli nekome da ostvari ono što želi. Hvala vam puno što ste razgovarali s nama. Nema na čemu, hvala vam što pričate o ovakvim temama. Ovo je primjer vežbe za finu motoriku, pažnju i vizualnu percepciju. Primjer vežbe za razvoj grafomotorike, vežbe pre obuke za početak pisanja. Radimo na plastificiranom materijalu, na kraju možemo obrisati i ponovo raditi iz početka. Na kraju rada sa učenikom, kao nagrada ili motivacija, je rad na kompjuteru, ali uvijek su tu neke edukativne stvari. U ovom slučaju obnavljamo slova i učimo slova, slika, slovo. Važno je da svi naučimo da autizam ne gledamo kao hendikep, već kao sposobnost da stvari uradimo na drugačiji način. Zato mi obeležavamo Dan plavih majica pod sloganom Svi smo deo iste slagalice.